بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث روي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى والشعبان. رواه البخاري. mare mo tunga to subhanahu wa ta'ala tigana na tunga mama na barke na sagoni tunga koreke dangani kamba ganta barka saqebe na munu tunga subhanahu wa ta'ala maga kise na ke Allah maga nema na ke Allah maga Allah ora munange maga ana jido ki haren kamma aro o nabi yime anke Allah kome ada anki hare kengan Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam. Marimu ori o Qur'an kama kangani sungon Qur'an be go tagunu o telengandi kengani Pinal TV ya lengi kodake ora mi menyere nali wala laqe kurumba
na liken taxundi kata bara soro diga mendi tungan ntigayen palle nan salli faren kamma o kuyinde ngalla kata o tilenga ke kanan kunya o do nyonura o munu magono xana do nyo dangani o munu tunga subhanahu wa ta'ala maga golle ke arna waru mizanundi ya rabbi golle ke arna barkeradi ora munu tunga subhanahu wa ta'ala maga warjagan po senne arna kino duya arna hanga kino duya golle ke garora kane mogobe wa munu telganda nu maga serbe kaga wa munda nan kinyo ya mogo konnen ya killun kama inshallah nan kinyo ya Allah gana kanu agaw umran ka killun ali imi shoko bunte mi ka jun killi o dangi dangi no gure dandi Allah o qilli serebe kaga na Allah ya haranga mukita angana kinge ime inshallah ona haran kendu ya agaro golini do me mogobe ya rabbi arno ge mi sahaba ya mare mu ogo wakati bedi o amuna na honne ko ke wakati kama wala laqi special be ganyo maka ke ganyo ogo gi kanan se la ilaha illa allah awre da shartunun kama o hawte mun lu jama maka o amuna na ke wala laqi qren khare ogo qaso bedi ken qaso kama besu ga watu ti rajabanya rajaba oku maga sabampana sungan kannen ni kenya tokona rajaba sabampana kenya tokonta rajaba alhamdulillah o rajaba ke o nogoni lenki o munana honne ko ken kamma telganano o munu tunga subhanahu wa ta'ala ma arno gemni sababanya tunga subhanahu wa ta'ala aw dalino da qur'ana nogoni nanti inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahra ati qasun jate ke allah subhanahu wa ta'ala ma kena qasu tammi aro qasu hillahi ikera ken ngarin kitabe nogoni kenya santena allah kitabe nogoni kenya santena lahul mahfuz nogoni tigini ke allah gara kampatu nyeri taga na nguyan kotu nyeri taga kotabe ira qasunya qasu tamro hillo qasu tamro hillo ira qasu nagati wutu baga qasu tamro ko hillo ke nogoni na kunya horoma qasunya horoma qaso nagati ati gara humbe kona dangani kenya ni diga kille telengon tenya ike allah subhanahu wa ta'ala ma ko qasu nagati gana sigi qaraga dura qoto aga na ma du tonya qasu ke nogondi qaraga dura qoto aga tonya ngunde na ma kin siretana qasu ke nogondi qasu tamro hillo qasu nagati ken horoma qasoya horoma qaso kan qasoni fare nyali ni ken patam pancho dangani idigan kanu nogondi fare alayhi salatu wassalam ato dan hadisa nogoni ababakra ta gara hadisa be hilla to na to ti wakati awo diganan sagena wakati ngo diganan sagene allah subhanahu wa ta'ala gina gara kam patun nyeri taga kotabe na ngunyang patun nyeri taga ara qasunya qasu tamro hillo ya qasu ku tamro hillo kunyan diganan sageno o magasine nogoni o gana jonga qasande qasunya o na yimen qoroti bananya qasande qasu tanawarni qasu ku tamro hillo o munumunu kenya nogoni akomi koyenga o munumunu bito nyeri nogoni mogobe ara kay ngorigene o gana jide jumanya ayi mengo no qore ala umsaya
comme kiyen kana go munu nu ke mogo bane di mogo be kiyen kana bu awra kanu wuro ngorni o munu o sagen na likiye ke bu watinya kadi Allah subhanahu wa ta'ala wakatin taga ke mogadi awo diganan sagene atike wati ke go diganan sage be nyana tunga subhanahu wa ta'ala ara qasu ya qasu tamro hilloyi na qasu nagati utari na kunya horoma qasonya atikum poroma qasu siki ware kun tembente ngome qasu siki kun tembente ngome ken khangai zulqa'ada nagan qaso kenya to ne zulqa'ada kenya hi qaso ya horoma qaso hanani kenya wala horoma qaso benu tokintengo mei aw jongene ti nagan qaso ni nagan qaso kenya na buno ati bana ngo tokini kenya bana qaso keni horoma qaso yi ati kenya na buno kasande qaso kengo tokini kunya nagan qaso bana kasande qaso siki u tokintongo mei atike ngana buno sawampana ti sawampana ne kaso yi kengo jimini lagare aro sawan pillaniro menaga jimini lagare keni jumada thaniya sawampana keno go kaso bere rajabanya saban lagare keni shaabanu kasonya sungongo tin honu gata nati wurugurane ati qaso be go ku hilido menaga ken qasani Allah horoma qaso nyugoy ogo hume no godi lenki ogo tini saba lagare saba mpana wala rajaba besu ga watu tikenya atukunu horoma qaso yi Allah subhanahu wa ta'ala gara horoma qaso be kini islamenu ya tu qaso gana kiye ono dura khoto ono mogo yimme tonya kaso keriti Allah kute ngollenya ono dura koto o tonya une nama kiye Allah kome yiwati Allah kute golle nan sa kama Allah runya horoma kasui horoman kasuani angana golli sire nyari Allah golli sire ke baraji Allah wa khoroni na kinaya angana Allah kute nya nogondi Allah wali gana tayre keno ono hakarto go qasudi qaso benu alla garo keren no kinoy har islam nu ngane gejenge nya ku qasu gana ki aw gejeng mun sigindi ni horoma qasani ke ya rabbi arna famo sirin kinoy horoma qasuku on kabana maniya horoma qasuku no gondi alla qi har sallallahu alaihi wasallam horoman kasu ko aruhu samantagun konora ono dura koto sirebe goro golli sirebe nyana horoman kasu kuri anan dura koto anan sekon mpakken sunyadi horoman kasu ngana sigi ohay arajaba ben nogoni sirebe goro nahila gabondinari nahilan salle ana gabondi arajaba nogoni horoman kasu nyani ali Allah rabbi nan taqasuku kutunya Allah rahu zaman taun kine dunan taqasuku kutunya Allah da daron taun kine dunan taqasuku kutunya serebe goro goli serebe nyanari salle o kendi summe o kendi sarakati bake o kendi sumburo qati toki o kendi goli sire ho ganu goli sire humbe gali Allah da be sunyi se ko nyari ke qaso no wali qaso qurani Allah ra qaso ke qoroni Allah ra daraja kine qaso ke Allah ra sira qore kine qaso ke kenya na rajaban qasonya keni telgan nanu ono dura qoto ona goli sirem gaboni ke qaso no woni ona goli sirem gaboni yale qaso ke no woni golle wono wa farengara keren ti kota go wala ti wagati go qaso ke no woni wa
ayi o maken padisa wari humbe ga sahaba ka fare maga alayhi salatu wassalam nantara kota keren kere kaso ke nogondi comme anga walle kasu yugo nu ngadi alla fare ngo kota go no keren keren no kinoy ke nyugoni salli qura qasim bito tam salli quran qasim bito tam hana wodini banan qaso ken bito tam hana fare na ken keren keren ti golle usirenya angana hay qasande qaso o kota go kitana ken dara ken keren keren ti summenya kaw gana sagana rajaba ke hay onda kota kitanari nanti farenda humbe keren keren ti summei wala ra humbe keren keren ti sallei humbe ga sahaba ka fare ma alayhi salatu wassalam ken konta ta qaso kedi humbe ga keren keren ti summei wala humbe ga keren keren ti golle woy nanta na kenyari aw ken barajin kidana ken masabati qaso ken nogoni angana hadisa be wara kamma angora ni hadisa lampunte gahe hadisu mawdu ken hadisa be na garen kudu na sago fari alayhi salatu wassalam hadisa be gama sabati ken telenga nanu ona tu nandi hadisa gabe wono hadisu ananu ulampuntunga ni anga walli anga muku hummenu go arajo nun telingana hummenu go tele nun payni agawna muku honui wotini ke kota ke kasora ke kota ke kasora ke kota angana ken sumu anke baraji khore kitana anke jumu yampe kitana anke kitana kuna anke kitana katone nyime tongu nyime hadisa ho gari ken kama hadisa kuma saha basana ibn taymiyyah rahimahullah arab batenu ku wutu tibane bane nu yagan ko baten qabla nu bego yana qaso ken nogondi anyanganu ma ata aho gono lasulun tay nan kiye faraya alayhi salatu wassalam aywo humbe konara ka bida nu yani bida be ga sinsi faren pale alayhi salatu wassalam anta gemme nanti onna golle kenya anta gemme de angana hay alayhi fare alayhi salatu wassalam a hadisan tano agara sabati no humbe no goni nanti ke sallen qabla anna kenya ke qasuri ke kota haqqe anna kenya no goni ay kema sabati baga fare ma alayhi salatu wassalam kota utuna keren na sumu qaso ke no goni kema sabati baga fare ma alayhi salatu wassalam qallaqe mu hinde nyano dangani laqe mu hinde nyane husaman ta on qaso nyani de Allah qaso kore nyani angarawan duro qotono na summe be programme no gondi kem programme anyimeda Allah subhanahu wa ta'ala na angenga watu allo salle be programme anyimedo Allah na an no gondi angena kem programme no gondi ken anyimedo Allah na Allah wantu waron kinanya Allah batiye nyani Allah qaso kore nyani Allah watu waron kinanya ka qaso kedi maga kota gwa keren nanti ke kota ngana ke goli sirenya aw ke baraji kitanai wala aw ke jurmu yamba kitanai kenya masabati qaso ke ngoli konatu qaso ke kone Allah qaso kore nyani onatu golli sire qaso ke ngona le Allah nare onatu Allah wo qaso ke ka golli sire munda ma ken famu sirebe garo humbe nyana da anna nyaada anan dura khoto anan se ko kampanya awono hakarin to batendi al-islam ngane bate nyana anna bate ke hayniya oqi hare ngara nyam mogobe agara ko mogobe agara humbe sabatini
ke an nahan korende angara yi sere go bati kore nyana serebe go buccinane nyana angara yi angen po buccinane ke nahanan kora ken bati kore ke nan sago mani kama angen da faren kallenya hay nan tan sago ken ta batten di net ama ho kai ama ho boy angana kenya fare ngara gollen ko ya mo be angura ni ango tuwaro koren kitanari na to kama golle koren kangana golle kore mutunanya aro faren kalle ngana sogi me halle hari alla gana ringan dangan ni ango da ni humbe gara nya ko mi faren kalle ke nyamo abara nyana Qur'an kalle misale go qaso bebi hono qaso ke suko manten sumuno sumelane Allah rare sumeni baraji qoraire ko gana sage nali faren batem bune alayhi salatu wassalam amma sabati nan tara qaso susumu na furi kentano na qaso muti jongaro ya nan ya qaso ke yimme qoro faren na susumu sun qaso bane halle faren makenyi wuno wani amanya amonya marinan to on hanyaka gina gamanya ataka na nyaka ke yime makata nyana o nyana ke aha yalli anya faren joni wa faren ma hokonariwa ayi umma buken digan kanne kama humbe sabati ndenga nanti ke gollenya faren joni faren manda sabati nda akamanu ma ayi oma bukan palisa kama kana kinga ko ni horoma kasonya ni ka fare masu sumude ai fare masu sumude aiwa sere be gana asusumu o Allah nya gana Allah ni golle ligana ne Allah yi o nya gana na tuwaru sire kina kamanya basana sumenya na Ali Allah ra awaka summentari nanti akotan summen paramunte ngani bana fara alayhi salatu wassalam rabbito danta na wutuna kino kun summen paramunte ni pew ana hay qaso ken taken nogoni ken ko tan takina qaso ken nogoni sire be gananya o ku datu waro ke sahana go ayi ngenda sana ora mu tungam maga sire be gananya alhamdulillah aka mani na yate Allah batini aka mani na yate Allah kanni aiwa tuwaro na Allah magare amma tuwaro sen kino dai qawo hum yaqulu kunna gadangani faran ko ni manya kin sabati dana alayhi salatu wassalam yo faran ngamanya kitasa anyan kawa munan nan tanza ku faran tabatin da alayhi salatu wassalam aramani kwanda summen gaboni qasuke nogondi sumen ga bonali allo bido tami sumu allo bido tamro kargo sumu asumu Allah wa temeni me Allah kutu baka me asumu anga baraji kitana kama qasun su komanten sumu na fori fare manya alayhi salatu wassalam amanya de konta tinanya ngeni haramu khaire ay onta ken koni basana kotanu be sumen ngani haramu ya fare da ken ko alayhi salatu wassalam ken oku salibu cinen su kota nan sun musali bucinin ko zaken haramu ya jurmun kitana kendi nan sun musali koren ko zaken haramu ya jurmun kitana kendi mina biton sikki na ken sumu kenta gemme an na ken sumu an jurmun kitana kendi mati sirebe goma hadiyan kita an ken ga wonno aw gemme an ken na sumu ke iduma la hamu ken balle asumenta gemo few ke yani surunu hakare to gari salli qora qasom bidon tamiro siko sero berugo bito sikin summe nyana kenta no goni de salli qora qato bidon tamiro sikon summenta gemme basana ken mina kota lagare ni ken mina kota lagare ayam farengara kota no be ko nanti mina kota no kunya salli qora qasom bidon tamiro sikon ken no goni keni serebe ngo bidon siki sumu nangiri tamuro siko na wara tamuro karonya
salin quran kaso ke gana kinye kara jonga tamuro na ko na wala tamuro tumuya tamuro siko kara ke ngara ken sumenta gemme kunu kotanu fare ngara kotanu be kino nan to na maga sumwa no gondi keta ku ngana buno duna kotan su komante serengana summe nya no gondi serenta tinanda summe kene haramu nyan kamma kangara nyamo da keren keren te be wuta kanema o tinanda fare makenya alayhi salatu wassalam konta tinan summe ke Allah ntari gana ay onta ke konde basala tuwaron tinge ma antanke ma ana Allah ma o da tinan Allah ntari gana de basana Allah gara kotan be summe paramundi amma ken sumu kan konna nyamo da keren keren te wutu na ro summe nya fare ngama humbe nya wati bero kotanu be no no keno no hakare to kendi ono hakare to kendi mo siri serebe ko ngana kata sukko da gabe sumna rasirin angana kata programme no godi na sragati bakke ngabona no godi na sumpuro qati to he ngamna no godi na wajunu ngabona no godi goli sirin damma su komante na gabone qasuke no godi ali Allah rare ali Allah ra ya rabbi ora munutunga subhanahu wa ta'ala ma arna golli suru nundora ki qaso no goni Allah gana hume nundora ariga nanane Allah ampino na rigo dangani wa munutunga subhanahu wa ta'ala ma sahana ke Allah ma na kinoi o robbati nyana limana ga on posire ana kinoi o gora Allah ke Allah batunu mobe ken mare mono hakarto kunno kuri mogosiri batana islami angane golle ho nyana farenta batem bay anna sagadi net ma dangay ma kontade surtout nahila ngollu alla la laqamu yokanemu an se ko ngan humbe an garo humbe nyana anna kinya nyana no gondi kan se ko gatu humbe ken to kono arna fo mo serin kinai awa ke qaso kan no gondi honu wono wo qaso ke no keren keren ti kursi nunya na kotay wo uta no gondi na ke a kursi ndi kotay ken kama sabati baga fare mawari alayhi salatu wassalam ogoti biesu no goli seren gabara no gondi ange na kanu ke qaso no gondi ngudaba ko na kursi na cengi miskinu nya falilahi alhamdu an dura koto kenya an go baraji qoren kitanadi kamma kotan keren kere ke qaso no gondi nanti ke kota an na daba ko na kursi an ke baraji kitanai wala an ke titiri way kenya nta qabana ngani kota sugara allo qaso ke no gondi daba ko ana kursi ana cengi miskinu ya wo dono yana ndangani aba anga barajin ka kitana anga tuwar qoren kitana Allah subhanahu wa ta'ala ma kama kota nya kan karete anga na kota kan karete do allo hukumu tanan no gondi humbero hukumu bane ke ganta bana o Allah nya gana anna fa mo sirin kinu tel kadanu qaso ke no gondi digamu wonu tana wono nde qaso ke no gondi di fare alayhi salatu wassalam kamun sete taranya ke qaso no gondi telga nanu kuy di sabatun tuyi digan kan sabatin te maru kuy nanti fare alayhi salatu wassalam akamun sete nantanya ke qaso no gondi ay kun diga munu masati de ke masabati feu humbe ga sabati qaso ke honu ra ko nanti farens kamon setenya qaso ke no gondi honu tanya qaso nen qaso no gondi honu tanya sun qaso no gondi honu tanya salibucin qaso no gondi ke su komanten konari kenga konari o sagan na limin na sisa yali hara gana sabati nan tanya ka ke qaso no gondi
yalla aga sabati nanti kota beni onan kama na ken kotariya na nyagawa na sallin kota yiwa onan kama na ken kota kare na wajunin kota yiwa onan kama na ken kota kare na batin kota yiwa ayi kema sabati fare ma alayhi salatu wassalam kema sabati da fare alayhi salatu wassalam nanta ga setu kamundi kota be araken kare batte yiwa wala araken kare Allah pin konne ya ay kema sabati fare ma alayhi salatu wassalam farin setu manan ngani humme nan ya kamundi hadith aliti kenyo tunga subhanahu wa ta'ala ara kanuna golle wa kini fare ya golle ke be galli ke Allah da golle be galli Allah da Allah go golle be ke be munda Allah gara golle ke be khorondi Allah gara golle ke be nya iro kome men ngari watinya keni salleni tunga subhanahu wa ta'ala gara kanu nanti wa kini farenya wakati be arabu wudu baka munyan khote ke kama na wurnun terne nya tay na ngatel betul muqaddasi na qiharen suka huma me anara kanu hilli salliti kunya ambu jibril ngara kane na setu te kamundi na li kampati hananya na li kampati hillania na li sikania na li nagatania na li karagania na li tumunia na li nyerunia na ndangi na ya sidratul muntaha ma jibril ga wala sigi nokugo wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum fare o kien nokube sisa ti sere su go kuru taganta ho gono sigiran keren Allah maga Allah ta dangin ken sigirade ko ni malakiya no ni Allah qiharu yano ni qasigira yiwano maga o gana do kampene ken sigira yonta dangin ken de jibrila Allah gara sigira be kinan nan tan kampeno jibrila kampeno ya o ko faren dangi nan gen no ko jibrila makken no ko be holo kini daru tawo Allah gara kini faren ya faren ti sigi no ko be tarawasa nanu sahandi qadendi humen go Allah ma go na sahniya Allah malakanu be go na sahniya amma Allahul mahfuz no goni ike Muhammad tarawu sahandi qadendi jibril ma keno de jibila kempi digiranya faren nangi nan garo tungan sehele mago ara tungan sehele mago Allah gara golle qore be wutuna kini faren ya ken golle no goni ken golle ali Allah ra wutuna kini faren di mantonunya golle hana be ka kini yoyi nan tona bati hana be nya kempai kai silama wollo kanni holo anan sagoy nanti Allah ni bani honta kapallai anan sagoy kan nanti Muhammadu bi hake Allah qiharin kengana sabati serebe maga anke ya toti islami kengana sabati serebe maga anke ya to nanti serebe gari kamanentu kega sabata maga Allah ra hoygo munam maga kin kampoy ngi Allah batu mo goy gono ngona ko yagai Allah bateke ngona kini fareke ananya mo gon ko yagai kenya na gara fareke wutu baka munyan khoten kama nan kente sigi digarai jibril gama ken no khube nan diga mo faren batte alayhi salatu wassalam nan dike golle hay nda kinanya anda mantonu qadiyan yake golle nya Allah subhanahu wa ta'ala ken golla daro Allah subhanahu wa ta'ala golle ka qanu Allah subhanahu wa ta'ala golle ka nya golle agonya na sababu yen nallo ni arjanna no woni ken golla to ni da salle golle ke dar dawnya qane maga Allah subhanahu wa ta'ala gara fare mu nyon ko ten kamana daga golle ke kine golle ga kine kota be ken kota makkaran karati bakeya golle ga kira ge kota be ken kota makkaran karati Allah pin ko nei Allah ra kine anala kine mantonia hara gana sabati nan tanya ke kasori hara gana sabati nan da kota tuinteni
ka fare ma sabati ni nanto na Allah mpin koni kotai fare ma sabati nanto na keren kereti Allah mbate wa kema sabati kenga ma sabati bane o ken sa ni tatenga o kuna mani wutunu salle ke kinoyi Allah gara kinoyi mogobe agara muno maga mogobe aga muno na nyana mogobe ona nya mogobe ono dura koto na salle kenga kunduya ono dura koto de salle ke hiti hi bucine angara wore Allah gara farin bugu yan koten kamana ya salle ke qari hay makam mam patu nyeri kamon masidratu muntaha palle ali Allah da anguma wari fare alayhi salatu wassalam sahaba be gari katai nanti ke wa kapalle magunya munda arjana nogondi aramani kara tandura koto andu de mati sujudi en po gabenya andu de ma wakati sana salli Allah subhanahu wa ta'ala nan salli nali Allah da salli ni hokorai komen ngana salli no wana ni komen Allah go sehle magunya angana mo suroni nan laga jumutu nan yira mulan kannenya nan jonko kimbakanya na Allah qorago ke kini Allah Allahu akbar relation kutena nguyan koten surunaga relation ando Allah naga sisa kiyana ngana sigi angana Allahu akbar keko awa anna koni ke koni muari Allah ra kini farenya ke koni muari ono hakalan to ke ndide golle ngana kinaya mo bana yakunu Allah ra kini farenya ke koni muari ara arabu qannen koni mo su kamanten payina togono na ke koni mo kharen kharen tawtu na kini farenya serebe ngana diga sigi sallu gujan kama nan jogo kimbakanya na liti Allah majamu togo tanay hunere Allahu akbar ke ganta bana anta ko ni nanta lo salle no ni awango golle be ka salle hi mangar Allahu akbar ka ko qobi Allah gara kini farenya mo bi alayhi salatu wassalam kenono hakalan to ko ni ko men ngana kinya bani ando Allah na sehelle mawonya ko men Allah go sehelle mawonya wakati bi ko men ay sonno men kini Allah yi golle be gali Allah ra ken pay salle kay salle na le Allah re ka Allah ra wajibi ndo ku kamma o gana balego makalle ngaro wutu salle ken ta kane bako kamma nanya mo gomnewndi na ya wakatin kan ne undan dangani angaro anya na mo gobe la gahiya no gondi ara kilen dambe sukinanya ana to gono amadu ngi tikenya de wakati nan dangi nan to amma salle amadu ngi tikenya de awa fara alayhi salatu wassalam ati komen ngana fati ali qiyama kota golli hana begono Allah gawa sege na magati ken ke sallai faranya na ko sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah an as-salah komen go golli hana bego tirnini ajjatengo bakka alqiyama kotanya ogonati jatengo baka jaten bakaro silamenya bate kambale kahiri jaten bakaro kahiri batewa ayi angana kara kahira on kana angana kara nahi on kama jate baken tanke nyaw anke leonardo nan khoro nan seri yimbeli kasere be gana kara la ilaha illa allah kamasa anke gollu nyango jaten boka yalli golle be ga kanda ana nyinya mogoni wa wala ma nyinya mogoni wa Allah ken jate muguni lambate ken farenga di golle hana be jate ngo bakara mbate ken sallenye agana suro gollun ko tumo hayni basana kiyen gollun kana kenya kiyen golle hana humbe galla humbe ga kinanya aba kenya ta kenne bakan kamma mo su ko manteni angana Allah mbatu ko kutumpai sume angana wato wara Allah ma te anga to denan jakon suma Allah ma ken konanda jaka na bure gan tama Allah tan tirninu Allah ma ti na bure gan tama na jaka buni jako yau hiji na bure gan tama Allah tan tirninu Allah ma ti korinte diga hiji ati sirebe gana musa gan kidana ngiranan diga ka salle
be sumbana kendi Allah ma kanu baga sere su komanten kama kena kenu bate ho honta bana kena Allah garita na kinu takara ko kendi fuko hanya wajibi ananya takara ko kendi kenu ma hakar to hadi salle ke kini farinya alayhi salatu wassalam aw Allah da farinya dawti salle ke darnda wonya kanema Allah gara farin mutuna daga ke sigira khore na salle ke qari hay ari mantoniya Allah gara ken darnda go be kini salle ke o kuna ken darnda go sabati ni salle ke daga ni darnda go ke ma nanti ango qaso be da anna ken ko tanyaga wala ango qaso be da ken qaso nya wajuni ko tay ay amma ya ken kanema anya do salle ke be batere ange nan dura ko anna salle ke nyinya mo ni ana nyinya mo gati ana nyiya dingira humbe ga munna ma ken ken kono hakare to gadi ono hakare to gadi be salle Allah ra daro Allah ra qoroni ka Allah mati ga faren setunu kota be nan ga salle ke kine ona ken kota utuna nyagai wala ona ken kota utuna hitanai ay Allah ma ken kora alayhi Allah ma ken kora subhanahu wa ta'ala ken telnga nanu lengi mawdu be go maga kempa kai o qafon kama kengani sawampana kemnya hay rajaban qasunya gina hari sungon kanun tunun tengowi angana songe be sigini nanta na qasuku tambro hillon ko serebe ga wakata konni soronta modi masaka go dangini soro hilli masoro sikidi kenono hakarun to gano qasuku turo wate bane rajaba to gonya ummaka sawampana shaban hono gotin wurungorane kenya ni sabal lagare sawampana sabal lagare sun qaso jimin hana jimin lagare jumal al akhir kenya jimin lagare farena kenya ko qaso de go jimin lagare aro sabal lagare o mena kenya to goni rajabun qaso kenya ni sawampana ono hakaran to wari kawgara ko mobe gollu ko na ko Allah gara ko ra mobe gollu ko farin gara kinu mobe no dura ko na kunuya ono mo wara farin kane wallahi islamenu o gane farin titirin tu o gane farin sigiran tu o gane atunandi farin galle Allah ran ke digere beri wallahi o ko tokkindo farin ya bate bani a gollen su ko man tan non an kuma wari Allah farin sabanu kura farin kanu Abdullah ibn Umar kala kisan mutana karaban akinya aro farin bu bok dome mbakka na lihi jinya dome nan sage dome abiran tawun nugondi aganar har farin ga tawo yitebe wure Umar ibn Abdullah ibn Umar wala tawo ke yite wure akin farin tawo ke yite wure ngo tawun ke yite wure ko na farin kanu quanto kilo farin bate gollen su komante ama Umar ibn Khattab agatira ira ho su kanu ira farin kanu nan da ho su komante mini yonki farin da har amal liman ga on kita ati farin sisa ko nan kanu nan tin me yonki ana farin kanu nan tan me yonki farin kanu yin alle hisu kama badana farin yana Allah koyanya angelanta Allah kanuti kille su ma farenga rahumbe ko yanya alayhi salatu wassalam kinan dura kuto anda Allah turo farenga kille farenga li la konana aw Allah sagu farenga ni hare la raqani na lakina kunya Allah komo serebe gari haren kine angelo haren tunna kuto kenya wa serebe gari haren konana angelo haren tunna kuto kenya kamgodi killanta nyanawu kenono dura koto on to kido farake bate agar harebe kora on hareke nya komi agar kora mobe on hareke nya komi fare ngara kora mo wali salatu wassalam kedi maram kay hakari an gambuci ne ala jaba ke kama o ko gono humbe mun telinga nanu maga kasu kore nya ni de ona bate ngabunari o ko ndani se sura ma bate nya ke kasoni kala bate nya na gabunari kala gabunari ka farenga manya mo ka manya kunuya
kama hanya kumia faranya kon farenga ranya mo tuwaru sire na kinya bi amna fa mo siren kinu na limana ka siren kinu wakati pinyani wakati ngona lere bati o kuinyo kata telenga nanu su commentaire o hainanu o telenga nanu site nun kama réseaux sociaux nun kama o kuinyo kata su commentaire o telenga ke o sangena kuine ngara katuya ngani pinal tv nya o do nyanu dangani arno gollen soronu ma anna barke roduri anna barke ho kinoduya ya rabbi wara golle ke bunu humbe khane maga alla dina ke famu mo sire ya rabbi arna ne ndo du dangani na batem nyi mo sire ni arna ne ndo du dangani ora munu tunga subhanahu wa ta'ala ma o gana buccine be nyaari na to waru siren kinoyi alla mpinne na to waru kinoyi arno anyola hujja qiyama kotanya ya rabbi arno anyola dalle qiyama kotanya ya rabbi arna golluko siginde oro yimbe naga ya rabbi arna golluko nya sababu ya humbe ko hijab lono do yimbe naga arna lagar mo sire arna no su komante nangane mare wakati ko kenyere o diga men sigindi ni قلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكم كنتم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين